یەکیتیاژنەی کوردستان سووریا شاخی باژارێ قامشلۆ هەلکەفتا ڕۆژەش دایکبوونا حەزرەتی مەسیح و هەروەها هاتنە سەرێ ساڵان و ئاهەنگێک بۆی زارۆکال دارخستن و وەکە گۆدانە خویاکردن بەرپرسێ یەکیتیاژنەی کوردستان کو ئەو ئاهەنگ بێترش بۆی زارۆکێک کۆپەنابەر بوونەش دەڤەرێندی پشتی شۆرەشا سووری و لێ قامشلۆ بجه بوونە داگۆکاربن کێفخۆشیەکێ بخنە دلێ وان زارۆکە وان ڕێژێ پیرۆز مەخۆست جەژنێکی ji zarokê çêkin kêf û şahîkê têxin dilê wan de ber bi zarokê cîhanî ji bo ew zarokanan nehisin û ew jî biçî wan ji vî warê şer derxîn astangiyê derxînin penaberiyê gelek tişt hene dora me mexwest biçî em kêfekê û şahîkê têxin dilê van zaroka ناسبا میلادا مسیح ev ahêngehanê mexwest ji bo zarokê me penaber zarokê me biçûk kêfxweş bin ji ber mesîh rîsalak mehebê û tesamûh neşr dikî û mexwest di vê rojê de zarokê me tev bi kêf bin û mehebet bin û tev li hevdûlo bi kêf û xweşî bin و di nava ahengê de lîstok li zaroka hatin belavkirin dagokaribin kêfxweşiyekê bixne dilê van zaroka de û her wiha gelek lîstik hatin darxistin kêfkê têxin dilê we بۆ ئەو وەدعێک ئەم تێ دەرباس دەبن ئەف ساڵێ نەخۆشتەر مە دەرباس بوون ئینشاڵڵا بکێف و خەشی سەر زارۆکێ خەلکێ هەمووە ئەم هێوی بکەن ساڵێک خۆشتەر مە دەرباس بێ سەر هەموو خەلکێ ji ber got zarok ew pêşa roja hemî milletan divê ku guhdaneke pir mezin li van zaroka bibe dagokaribin di pêşa rojê de karekî ji milletê xwe re bikin. Sebrî Fexrî, Qamişlo.